tinnoɗen gollanen pulaku fulɓe ɓenen fulɓe ɓenen fulɓe ɓenen jarama. Musidɓe tedduɓe, dinganen suudu baba townen pulaku e fulfulde. Suudu pulaku fulɓe fina tawa noddi en daraja fulɓe fina kam daraja da Muhammadi on wadoyi biriya lesdi benena. Suudu pulaku benen bina tawa noddi en bina pulaku ayye lawlaw jawde ngaro en. Suudu pulaku benen komo e surga maton bina pulaku ayye komo e nodda maton. Komoy ku darata ita no wadda heba pinto ya mo der ladde jodida mo der wuro jodida pullo sogonga wangi jaba pullo to jiwri fu pullo pullo to jiwri fu pullo eda to sefe nane tata be sende nane be fuma bebe wotu be fuma bebe wotu be wala ngunde be sendi be. President national, President national, Adam Muhammadi ore, Adam Muhammadi, aye President national, aye pula misalmini, aye pula biri jodi, aye pula misalmini ma. Aye fulɓe ɓenen mi jodi pulaku ɓenen mi salmini. Aye fulɓe jamanu waylake ɗiɗi fulɓe jamanu waylake ase jamanu egga egga kam ɗiɗi jamanu egga egga kam eɗen jange janginen bimi jamanu waylake bimi jamanu waylake. Amadi Adamu kanjo yidi famna en fulɓe duroɓe sakoba fulɓe leddi benen. Ah oui, Hamadi Adamou aide le gouvernement pour la mise en œuvre et compréhension des décisions de Patrice Talon pour le bien-être des éleveurs. Nous les éleveurs, nous remercions Patrice Talon. Bula kubenen, bula kubenen.
Ah oui, PDG Canal Placo TV. Journaliste international, RFI, Hamadi Adamu.